Gorkha tu pen NRC puthak DCSI hema thengnon dharna kangni na pen pinpur alo ipajir Bukajan Town Mahila Morcha atum plastic pavir nangchi puthak armu kachijeng Karbi Anglong Arlota MVI atum gari motor alu katar libdun Kardom Pinya ADAP ABIRTA longpen nilisami Virenrong Parpi Norajikta Birta Angtan pen All Assam Gorkha Students Union Karbi Anglong District Committee pen Patir Piponsi Dipu Bokajan la pen Hamren along National Register of Citizens mate NRC finalist along Gorkha mate Nepali atuma men kavedet ajok aningi pung angthek West Karbi Anglong angkang kadu kabe bang paruk phosusi chingrum si West Karbi Anglong DC asaihem athengno along porphai krehini pen porphai hini an dharna pedosi puthot Pinpur Alu Deputy Commissioner Syed Isfagur Rahman Alar ADC Anil Chandra Das Arideng Pinpur Alu Pipajir Pon Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen di Mahasaw along Rialong RJ Dingkluipen Kido Gorkha Atuk Non Assam State Angkang National Register of Citizens mate NRC finalist along Amen Kavedun Derajo Aning Kepung Ning Kiduk Angthek Kachisong Dipu Bukajan Anparta Hamren Rong Supialong Puthot Thangnak Aduk Pipipin Pen NRC along Amen Kitapot Huji Apan Chief Minister Lapen Home Minister Apan Panongsi DC Arideng Pipajir Pon Nitum Nepali atum setami Kidobari matum Saidelo Lasinili tumapanta NRC along Men Thaponangji Kalit Purati Arona Tengpen Jesongji প্ৰায় ৮৫,০০০ হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙত আমি অনুষ্ঠানিকভাৱে আমি বিশেষ আমি ক'ব নোৱাৰো যদিও প্ৰায় ৯,০০০ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পাইছে গতিকে এই গোৰ্খাসকল যাতে এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো Hitum Gorkha tumta Assam along Suri Trokler Kep Rapho Armu Aphaidu Lapen Karbi Anglong Arluta Suri Sir Kep Armu Aphaidu Lasi Duan Aphanta Amen Thapot Etnangji Pusi Kehang Padupon ট্ৰিবিউনেল ফৰেনাৰ ট্ৰিবিউনেল কেছলৈ নাযায় এফটি কেছত নাযায় তেওঁলোক ভাৰতৰ নাগৰিক হৈ থাকিবই লাগিব এয়া আমাৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হলে আমি যিকোনো গণতান্ত্ৰিক পথ লবলৈ আমি বাধ্য হ'ম ইয়াকে আমি আজি চৰকাৰক হুঁচিয়াৰ কৰি দিছো Pini AAS GSU KADC Amaipu Suraj Chetri Kongchun Bang Deepak Dahal Assam Gorkha Sanmilan KADC Amaipu Krishna Prasad Sharma Kongchun Bang Raju Batarai Bharatiya Gorkha Parisang KARC Amaipu Yam Ghimere Kongchun Bang Bimal Pradhan Lapen Assam Nepali Sahitya Sabha Amaipu Ratna Koble Lapen Kongchun Bang Jyoti Humagain Atum Chetong Lunsi RD Dojot Amai Ingni Ponsi Kihang Tarampen Sarkar Aphan Pinpur Alu Kipipen Pachini Bukajan Pen Anandera Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Swachhata Hi Seva Mission Aru Ichiti Niphai Krisi Pen Pre Niphai Inkora Troxia Patik Ponsi Ason Abidi Pen Saideng Pon Bomlo Lasonsi Wangbom Pen Pini Bukajan Along Armu Chejeng Ponsi Plastik Kepawir Ponje Puthak Pachetang Ponlo Ada Porphai Kep Aporpet Bukajan Town Committee Atum Chepatirpi Lapen Bukajan Town Mahila Morcha Atum Chelangsi Bukajan Rong Sapiarlo Interior Nangji Pura Armu Kachejeng Padupon Laso Armu Kachejeng Ponahut Bukajan Town Arlo Ward number 1 Lapen Ward number 7 and Armu Chejeng Ponsi Plastic Pavir Nangji and Parta Plastic Pen Keyboard Biscuit Ahom Chips Ahom Hai Hui Anta Inghap Thai Nangji Pu Kehang Kahiring Pon Patu Plastic Pen Pirthia Long Penang An Iok Efran Pendang Lok Kaprek Akisu Long Pon Itek Lasi Rong Supir Do Long Plastic En Pon Ington Ponang Pupu Armu Kachejeng Ahut Hang Taram Pon বন্ধ করো প্লাস্টিক ব্যবহার প্লাস্টিক বন্ধ করো প্লাস্টিক বন্ধ করো Bukajan Pen Anandera Karbi Anglong Live Manja Mohong di Jualong District Transport Officer Ahin Pen Kitam Tang Pen Gari Kevek Atum DTO Aron Pen Kiklem Kitam Kavidat Teglongsi Pini DTO Asai Pu Johon Dun Plungsi Gari Motor Alu Katar Lipdun Asai Kedeng
Longri angkang pi non hejong puthot akimi gari motor kebek aron pangdang data pi asam along the transport asai kam lapen kiton kilang traffic police atum kaprek adi malong gari motor along kilang katar libdun asai pangching bomlo lason si karbiang long arlota DTO atum katar lib asai ding bomlo pini manja adung mohong dijua national highway thongke prechok atowar pi along ta DTO jihon dun klumpen gari motor along katar lib asai kedeng Katar lip asai kedeng ahut aron ripen gari kebek mati helmet kachikop ki seal belt kachikok ki lapen motor alu hai hui kichok chi pendang lo gari kebek ahut girim nangji aron do ana puthak ahum tin kachileng angari aphan khangdun si tarlip dun laso ahut ongdung angari kebek atum aron ki krekri mati girim hui atum aphan aron ateng pen adai areng en ponno di pupen camera person Sarjip Kathar pen digonto tiron Karbiang Long Live non malam sopan birta ington pon iksena It's me, the Foots, the represent the run featuring with SC Rocky and Apan Shy Hippie. Music night, it's DJ night. Music night, it's DJ night. Yeah, DJ, 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 DJ. Yeah, yeah, it's DJ night. Yeah, yeah, it's DJ night. Music night, DJ, DJ. Sami kilami araje logbon tareta abi bidun bon chupa chadun chipu aning dubnon laki dirji aron biara bong odon pen ke kandas ru alwa kanon lulon say the wrong kanon lulon say the wrong SC Rocky music kilo on rangon to them flow along biara bong odon pen le toka nang rangon sengo chitaron liya joki yang bong Dihi namo api puthot birta arjupan thusena Assam University Dipu campus along kedam tang chitini phai inkorat pho arni akibi union body kang vai along kachapahai dunmi atumaphan pini rong thiang KSASI hemalong song troxy chingrom petpen karchu padupon karchu mailong KSA dun maipu budu tirang ahin pen mai charipon mailong KSA kongchun bang thangsin timung pensi mai ke phala pen aluhi kapachini apording pot Karchupon atum laki AUD CSUS Maipi Gayatri Lakshmi Tiranpi Dun Maipi Regina Tirangpi Kongchunbang Kaichesong Rongpi Rapchunbang Ajay Rongchihon Rapchunbang Pi Premily Bepi Cultural Chunbang Don Timung Lapen Magazine Chunbang Pi Civila Rongparpi Atumaphan Archupon KSA KSYC DSU KFA KSU SKPL lapen GSU asong amay pu lapen kongchun bang doan atum chingrum pet pensi misen pen archupon non AUD CSUS along akimi body atumaphan hampang asong pen aning parong dun si kai kita chirap chito dun verjia pansi lamchak chipi dun lo News Desk report Karbiang Long Live Patumi Dipu Arboretum Cum Craft Center Conference Hall along Bangpli nominated MAC atumaphan semikore kedeng amai padupon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kacharipon Team Karbi Anglong Arlolong Puthot Akimi Bangpli nominated MAC Anghoy Pekponsi Bangpli Apanta semikore padengpon. Nominated Bangpli Ardamamet dan Semi Dengsi ni intir pen lamte kecaklot ni aron pen same time India aron mate Indian Constitution akan ni pakaian to Al-Quran ni aron pen kontrol dikandong Sri Kumarde Karbi Anglong Sahitya Sabhika Porishode মনোনীত সদস্য হওয়ার জন্য ভগবানকে সাক্ষী রেখে ধর্মত প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আমি আইনসঙ্গতভাবে স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সত্যতা ও অনুগত্য স্বীকার করি এবং আমার উপর যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হবে তাহাকে আমি বিশ্বাস এবং আস্থার সঙ্গে পালন করব। নমস্কার। ধন্যবাদ।
মহর্ষি ভগবান স্কুলে কার্যক্রম সাহিত্য পরিষদে নির্বাচিত মনোনীত অদলিত ভগবানের সাক্ষী আছি ধর্মত প্রতিকার কৰি কওঁ যে মই আইনসম্মতভাৱে স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি সত্যতা আৰু আনুগত্য স্বীকাৰ কৰিম আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰ্তব্য নিয়োজিত কৰে তাকে মই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাওঁ। चंद्रबाबू क्षेत्र कार्यान्वयन शासित परिषद को महिला सदस्य चुनित हुँदा ईश्वरलाई साक्षी मान्दै 47 साल एक पुष्टि गर्दछु भने म विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधान प्रति साँचो विश्वास एवं म प्रति अर्पित जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालन गर्नेछु। Bangso Seme Kedengpon nominated MEC Simarong Hangpi Ajit Kumar De Bapuram Kispulapen Chandra Bahadur Chetri Atumaphan Seme Kore Kedeng Asai Padopon Bangso Seme Kore Kedeng Amayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kachetong Dunalong HAD Minister Sumronghang EM Anparta MP Huran Singh Be Karbianglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Karbianglong Autonomous Council EM Lapen MEC Duan Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Deputy Commissioner Nipu Pendanglok BJP Flembang Pubang Piatu Chetongdon Limited itu dia আমার 6 autonomous council provision আছে 4 জন এই 4 জনৰ লিমিটেড আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আৰু সব আমি কাৰ্যকৰী autonomous council আৰু দলৰ আলাপ আলোচনা কৰি আজি 4 জনৰ গভৰ্ণৰে আজি নিযুক্তি দিলে এই নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত আজি আমি ডিসি জড়িয়ে অন বিহাফ অফ গভৰ্ণৰ পরে আমার ডিসি মুকুল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি 4 জনৰ আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিল যিটো দিব সেইটো মতে মই কৰিম আৰু মই সদায় ৰাইজৰ কাৰণে থিয় হৈছোঁ আৰু এতিয়াও থিয় হৈ থাকিম। মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম। বিশেষকৈ মই মহিলাবিলাকৰ কাৰণে মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কাম কৰি যাম। Dipupen Digonto Teron Karbianglong Live Nilip Constituency Angkang Arlo Longleki Ikmati Koilamati Along Kedu Dikrung Aroy Along Patumi Anarlo Tetetapor Men Langnang Kithidut Ajok Lukachari Osomar Lapen Rat Kisung Nang Nilip Constituency Angkang Arlo Koilamati Araratum Kachileng Kisung Nang Laki Dikrung Aroy Along Dolong Kavidet Penta Isi Kithetan Akatoralo Bangso Aroy Along Dolong Kavidet Penajok Lahin Kidu Klim Somaratum School Kitun Katora Kachetong Nang Laki Chethanun Ipino Lason Thotsi Patumi Setami Thangnat Arvi Kejang Avi Arni Kesuklang Aporahut Men Nang Roy Langkit Hidut Penajok Lokachari Osomar Atum Lapen Ratatum Hin Anat Kiparnang Jepan Abidi Avedetsi Langtrong Asonsi Thekpon Long Pinpur Me Labangso Dikrung Arong Along Ratatum Kidam Kibang Kejoy Kejepan Pura Karbianglong Autonomous Council Kikipon Bomahut Dolong Kasilam Jepan Pinkhat Ponno Lapen Alom Khan Ahin Pensi Bangso Dolong Kikim Kirang Pangcheng Ponlo Bonta Pini Arnianta Karbianglong Autonomous Council Ahin Pen Alom Khanapan Dolong Kapatang Pon Jepan Thangnat Soda Kapin Khat Pon Avi Pusi Rat Pen Jepon Lasi Bangso Dolong Kapatang Pon Jepan Karbianglong Autonomous Council Pen RDP Ponra Dikrun Aroyalong Adolong Patang Pon Asonti Rat Akijoy Long Ponji Pusi Koilamati Arat Pen Karbianglong Live Alongan Birta Nang Pale News Desk Report Karbianglong Live Pinyata ADAP ABIRTA Bangki Lepan Sikang Ton Iglo Demi Thakmi Kardom